Mizo Idol sang ni le som ni panga top 7 zan hengan thado na hei anon chuak to a result hi rini londo hin a puang do na ni ten contestant zinga chang hian mi pathum kan thangai do na ni an thiam vek to atin top 10 na kan contestant te hi chu chan tu le support tu nei tha em vek mai an ni to a eng la po sa se inti siang na an ron che tha em puang phut ro le tu po hit la se ui tu nga tak tur vek an ni to kai ni pon kan ui kan soi tak angin inti siang na ani miau sia kan ti nge nge yangai apuang tu ni po hi apurong rualin ka hupur viaw ani amai ro chu kan chanang kan in ringem rin chu kana ya kan soi china inti sia ka hian zone social media platform sang YouTube Instagram le Facebook a view nga ber hian round dot le a in lang kai ngal don ka chaki makha loksin ka en man talot lai lama kha chuanin jing lama ka en khan choma lama ka en khan Emmanuela tumdanga viewers nei tam ber thin sang ber thin kha nuai ni velanin ka ria IGP ka khan chuan chaki makha nuai nga vela tling ni zana kan thevek ati sual zewa la tu thengil zewa kha wang khan mi tam tak khong ai lo te poni mai thei an chan pui lui mai ni nuam kher mai zani na hian chu kan puang ma saberanga zone social media platform sang YouTube Instagram le Facebook a views nga ber hian nuai som pakhat chuang anei ani nuai som pakhat atlem lo le mai kan thin te lo phudup du pe mo mi pui lam kan in ringem kan puang ang mi puin du sak taka top 7 na an hlan kai nuai som pakhat chuang views nei the mi pui te ngai na don zani na round dot le in hlang kai chu ma mi tlang wala chaki kha kan van lom puyan pui le chaki ma pakwa chenong ta kan puang leng ha lang kan soita angin zani na hian ui ting ha ro hum kan thangai don ani zone Mizo Idol season riat na top 7 na in lang kai chu tunge ni kan din le tui kwa south lang va chuan for Emmanuel lang ruata hani hei chu mak lo mak tina ka nei lo Emmanuel kan lom ani hi chu ala ta thei lo shrim ani kan la ne ta thei lo shrim ani mo adot le kan puang le ha lang kan in ringem tunge niang o uvan te nge yangai top 7 na in lang kai chu laltin sang arate backstage lama ilu the hei hi arate upper republic ani stage sang tul la che chat tuling ka ria hopur vang atang dut atiang chu big screen an lo en chuan an ouring viawin ka ring cham ring nulalal nei pui hani valam puya me mo next round na tan du gospel singer phatal kha phatal kan ti gospel singer khan la telve nge yangai lom pathum kan thangai don let's dem is a Idol season riat na top 7 na in lang kai chu champai nu la chuam Sylvia ma so pui Sylvia po makatilo abu ka rit sa Sylvia I kan lom pui Beisalian to boxia atlin nge langai ni chu so ti hlutu te jing mi ni ka ria an lo oma an zinga tang hian pani so top 7 na an lut thei to dong khong ai takin ala ya hian loading pheiula kan soitak ang khan she tak chung sia ti ngai kan ti kha vuan te ten zon nula hi atira changa mi te ngai na thlo ber te zinga mi ti la kan soi swalom love chu ti rual chuan top 10 in ti siak zana khan
kan judge te khan ama rau rawa zandanga phalo ti khan an comment atin I in thlasung do ti te khan an comment atiro unisi kolasi venglai nula ania a o ngai no beili nu na mayamin oi chin kha ania so ti ruale ro chuan top 10 a performance a ero kha chuan kan judge te khan an du khop lo deuh ni na langa ala thlan le a sakdana te tin hei alaya hian pangazinga mi pa chun adinga dor pui veng thar tlangwal zo mo na ania ani hi judge 10 a o mo yan ti an fak thin chuti ruale ro chuan ama a thaber hi ala chuak lo deuh an ti thin kha nia abul che hian iuni si o min che thiam sela Maria I chinga veng nula ania hei Maria hi chantu poron nga khop mai fakna hla ne taka a omoi tak mai manga sachin kha ania chuti ruale ro chuan top 10 na aron zaya khan aniam lampang te du thu sam lo deuh tia comment kha ania asir bera hian shilong lam nula a oma ani po hi chantu hi anga zelani lomi hi Mizo Idol in ti siang na tir lama khan even flow la ena ti lamoi tak mai mga kan chin sia chat kha ni a top 10 na khanin a other moi tak chin kha aron tam de uma mayam o ti te kha comment kha umatiro an zinga chang hian patni in top 7 an lutanga pathum kan tha ngai don ani tuna kan puang ang kan in ringem World Cup kan ting da om ve mo ka shalo season riat na top 7 na in lang kai chu Zomwan sanga dor prevent her Zomwan sanga kan lompui tak lompui dor prevent her lampo kan lo chang viawin karing top 7 in ti sia ka kan muchun zom le thei do aram lal vuani tin nge nge nga ya tlatur chu kan judge te po chiang to viaw lo mo ka ti avan hu puro vuani chu tla thei lo chu wang chon atla tur pathum te hin chiang to in ka ria karing sual lo mai the nge ngai boxi an zinga chang hian pakhat se in top 7 na lutanga ui tak chungin pathum hi kan tha ngai do na ni kan thina phuna sa to in karinga chu wang chuan a chel khot lai tu ni po in thlachun om result kan puang halang let's jam Mizo Idol season dia na top 7 a kan mu zui le tur chu tenzo nularem lalwani ani kan long pui tak sete ita thei lo nang chu vonte ita thei hlei na tikhan kolasi veng lai nu ata thei lo rim rim ani ki chu mo van lampui em Maria ile shilong nula lo mi te chu ui tak chungin Mizo Idol season ria na kan tha to van em o Maria le big takin university an nal ve ka te ya special na ne ve ka te pot ma chani zan khan an che thalo ema ka sei fo thin angin stage te tanga lian ron chau thut kha anin siam rem man lo ni pering ka ria chungchun an van doina ning ka ria ala yami khi gospel singer top 10 apani jinga pakhatania ka ui khop mai ni poki onal olelian thra ka ti kha ania ni zan kha du tu sabina chelo deu ni na lang tlat engpo ni sela kan lung oi tlang em he top 7 result a hian komena lo soi ve ula du tok phatang